Sundays at 6:30 p.m. Proudly brought to you by Botswana Investment and Trade Center and Mindset Change Botswana. Tautona a kopana le mothusa moeteledipele wa lekgotla la International Council for Game and Wildlife Conservation kwa France. Lekgotla la ditšhaba le kopa mafatshe go nna le boikarabelo jwa go thusa batshabi. Fa mo go tsa metshameko setlhopha se se yang kgaisanong ya di-Olimpiki se itlhokotsa ka mašetla. Wetso amogela dikgang tsa BTV News tsa nako ya bosupa mme mo nakong ya gompieno di go kopanya le nna o ratile ke fitlhile ga ke nosi ke na le tshepiso sekolo yo di ranolang ka puo ya diatla fa re simolola ka tse di digogang kwa pele Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o letse a kopane le mothusa moeteledipele wa lekgotla la International Council for Game and Wildlife Conservation yo a kametseng lekgotla leo kwa France. Prince Alexander Poniatowski le mogokaganyi wa merero ya ofisi ya France mme Catherine Chomba kwa boemelong jwa lekgotla la François Soma Foundation. Tiro ya lekgotla leo kwa France na le seabe se segolo le ditso tsa lone le bokete mo maitlamong magolo a lekgotla leo. Lekgotla la International Council for Game and Wildlife Conservation le inakantse le tiro ya merero ya tshomarelo diphologolo mme ebile le dumalana le letsomo la diphologolo ka tsela e laolesegang le thekiso ya dirwe tsa letsomo ka thulaganyo e faphegileng ebile e rotloetsa tshomarelo di tsa tlholego. Lefatshe la Botswana le ne la tlhomamisa maitlamo a lone a go nna le loko gape la lekgotla leo ka kgwedi ya Mopitlo monongwaga kwa phuthegong kgolo ya CIC kwa Portugal. Lefatshe la Botswana le lemoga seabe sa lekgotla la CIC le le ka dirisanang le lone go atolosa maitlamo a lone le a mafatshe mo mererong ya tshomarelo diphologolo. Re sa le fo Tautona Masisi yo a leng kwa France mo loetong la tiro la malatsi a mararo o letse a kopane le moemedi wa Botswana ko France Re Mustaq Murad le bo diredi jwa ofisi eo. Teng ko Tautona Masisi o ne a tlhalosa fa solofetse go le gontsi mo tshimolodisong ya thulaganyo ya Africa Vaccine Manufacturing Accelerator e tla tshwarwang gompieno kwa France. Tautona Masisi o buile gape ka maitlamo a nonotshang tirisano ya mafatshe a Botswana le France. We still have BVI going as a partnership, but clearly the French have dug in with their copyright and patents, and that's what we're trying to negotiate to procure. Everything has a price, and so in the same way as they have a price for our resources, they ought to have a price for what we want from them. And so I want to make clear to President Macron, you know, we don't ever want to be caught in this place where we were caught during COVID, where we had the money and money couldn't buy what we wanted because we paid, we didn't get it. And we use all our credentials to make sure we democratize this. We'll also talk about international peace and security issues, particularly in Southern Africa, Mozambique and the DRC, and the Security Council issues. They've had a G7 meeting, which you all notes, that we'll talk about, including our diamond deal with the BS. I'm sure one of the bigger consumers of our diamonds is France, and one of the bigger consumers is a company that is controlled from here. Both Louis Vuitton and Tiffany consume a lot of our diamonds, and we have our largest diamond ever discovered resident in Soweto.
e re gontse jalo motshwarelela tautona re Slamba Tsogwane o letse a boetse monogae go tswa kwa Afrika Borwa. Motshwarelela tautona re Tsogwane o ne a tsene moletlo wa go tlhongwa semmuso ga tautona wa Afrika Borwa re Cyril Ramaphosa. Kwa moletlong o re Tsogwane o ne a tsamaile le tona wa ofisi ya ga tautona re Kabo Morwaeng. Moletlo o ne o tshwaretswe kwa dikagong tsa Union Buildings kwa Pretoria. Re Ramaphosa o ne a tlhongwa a sena go tlhophiwa lekgetho la bobedi go etelela puso ya lefatshe leo. Mealo ya itsholelo e itileng ya sennela ruri ke konokono mo kgolong e akaretsang botlhe ka itisa tshwaragano ya bana le seabe mme seo se nonotshe go dirwa ga madi monogae le kgaolo ya Afrika ka bophara. Se se tlhalositswe ke mothami wa company ya MN Capital Botswana re Michael Ndinisa kwa phuthegong e tshegeditsweng lekgetho la bobedi ya Botswana Economic Social Governance Forum 2024 mono Gaborone mo jadi Mokibelo ka dintlha. Kgaolo ya Afrika go akaretsa le lehatshe leno e lebanwe ke dikgwetho di le mmalwa di akaretsa go sa itshetela ga itsholelo phetogo ya loapi ga mmogo le go tlhoka tekatekano gareng ga setšhaba mme le ga go ntse jalo dikgwetho tse di gwetha gore go nne le sebaka sa gore go thamiwe megopolo e mešwa ka maikaelelo a go nna le ditharabololo. Lehatshe la Botswana jaaka le le mo loetong la go hetogela go nna itsholelo e ga go dingwana le lemoga botlhokwa jwa go akaretsa bothe mo itsholelong e emang nokeng go thabolola matshelo a bothe. When you're talking environmental issues, it's your air pollution, it's your water scarcity issues. Now, when I say again, draw that line, sustainable finance. Fa re bua ka dikgwetho tse di lebaneng tikologo re bua ka matshwenyego a akaretsa kgothalesego ya tikologo le thoko la metsi gareng ga tse dingwe. Re tshwanetse ra dirisa serala se tshwana le phuthego e go ngoka babeeletsi ba ba harologaneng go ta ka ditharabololo. The water scarcity, the land eradications, the social issues, social housing issues, and then let the investors know of those and take them as an opportunity to invest. We need a correct education, a correct form of education that informs our re tlhoka go nna le thuto e tsepameng e rutang bana dintlha tsa botlhokwa tse di akaretsang tshomarelo ya tikologo. Re tshwanetse ra ruta bana ba rona ka tholego ya dilo kgotsa gore dilo di simolotse jang pele re ka ba ruta ka tiriso ya tsone. If they don't understand the value of what they are making, where is it coming from, and what remains after I've taken it away. Bana le seabe ba ema nokeng maiteko a go godisa kemonokeng ya madi e itshetetse mo go thabolola matshelo a batho mono lehatsheng leno. For all the business leaders, always say the captain of the industry is here. Your business should really be seen in this context. For Botswana's growth to be more inclusive, to be more sustainable. Baeteledipele ba dikgwebo tse di harologaneng le tshwanetse la nna le letsogo le le ga go dingwana mo itsholelong ya mahatshe a lona. So that really puts ESG and your business at the center of this growth. Indeed, it's really not just about your bottom line. It's actually also about the country's growth and the benefits to the population. ESG is actually an instrument for businesses to receive a social license to operate. This is not often talked about, but it's a very Phuthego e tshwana le ya ESG ke pinagare mo go neeleng dikgwebo teseletso ya go dira ka tshosologo mo setšhabeng mme se ga re a tshwanela go se ikgatholosa re le tšhaba. You're making business decisions, and we as citizens, we as consumers, we accept that your business is there because fundamentally you are doing things which is in the interest of all of society. Phuthego e kopantse baeteledipele ba dikgwebo le dikhamphane tse di harologaneng ba dira melao ba itsanape ba tsa itsholelo ba ba sologetseng go thudumela mealo e ntseng e le teng le go itokagatsa mo go teng ka tharabololo mo matshwenyegong a ntseng a lebanwe ke lehatshe leno le kgaolo ya Afrika go yeng pele. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone.
Lephata la dikgolegelo le go aga magolego a sešwa le simolodisitse ditirelo tsa maranyane a prisoner video visitation go tlhola magolego fa a bua go rolwa didirisiwa tseo tsa maranyane mogolwane wa lephata leo Superintendent Godfrey Baikepi a re ditirelo tseo di tla thusa go fokoletsa setšhaba mosepele le go oketsa dinako tsa go tlhola magolego. Theri Makgoeng ka dintlha. Thulaganyo e ya go dirisa maranyane go thola magolego mo dikgolegelong e thotheleditswe ke nngwe ya maitamo a lefatshe leno a go inakanya le maranyane go tlhaloswa fa maikaelelo a yone e le go fokotsa ditshenyegelo tsa mesepele go thola ba ba mo dikgolegelong ka jana ba ka tholwa go dirisiwa maranyane a mme gape e thusa go oketsa dinako tsa go ba thola sengwe se se ka ba thusang go sedila maikutlo. Nano le ma program ya te bidio go te prisoner video visitation ka prisoner video visitation botsadi masika mang le mang o kontle a ka tlhola le go legwa gaufi a sa tsa mo sepelo molele gore ya go motlhola kwa lenteng so le nano le ke gore re ba hokoletse Batswana ditshenyegelo tsa go tsama maeto a malele ba latela ba masika a bone ba ileng gore ba go dikgolegelo gore ba go ba tlhola. Mo thulaganyong e batho ba ka tshwara boraro ba letelwa go tsena mo ofising e na leng sedirisiwa kgotsa television e ba fang sebaka sa go bua le go bona yo ba motholang kwa leng teng. Ha ba tla go bua le mongwe a le kwa no ile ya Gore go na le two scenarios. If the prisoner is at Sabon, like it's the situation right now, sir. Motsadi ka kwano se le kwano na di o tsile ka kwano se re mo connecta go ne gore go gabedi e ka nna le go legwa a tlholwa ke yo kontle a kere a le gone ko stationeng le go legwa lone ha le leng teng la le na le prison officer yo leng gone ho wa yo leng gore o wa attendile visit eo ka kontle ka kwa ba ba tsileng go tlhola go ka tlhola batho ba le bararo ka nako e lengwe hela mme le gone go a bona le officer e leng gore o monitora yone visit ya teng. Mo nakong eno ditirelo tse di fitlhelwa mo diofising di le 15 fela mme di tla anamisiwa mo go tse dingwe mo tsamaong ya nako. Theri Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. Company ya BNK e agetse sekolo se se potlana sa Selolwane kwa kgaolong ya Totome matlwana a borutelo a le mabedi e le go supa mowa wa go direla setšhaba fa bua kwa moletlong wa go rolwa ga matlwana ao mogolwane wa BNK Rembuso Timothy a re matlwana ao a agilwe ka madi a fetang 1 million pula. Abigail Madorobo o tshotse pego. Company e ga ya itebaganya le go dira dipoelo fela e tebagantse gape le go abela setšhaba le ha re ntse re le mo papadisong ya go rekisa ditsakago re na le letsogo le re na re ntse re le tsenya mo go tsa bobelo thomoge for the past 3 or 4 years we have been donating stationery for bana ba sekolo dibuka dipena and all the other stuff, the ruler and so forth. This classroom block costile company madi a ka tshwarang 1.2 million pula go yaga. Mpho e tsamaelana le tsetana ya bone ya maitamo a dithabollo tsa senela ruri e buang gore mongwe le mongwe o tshwanetse a bona thuto ya boleng jo bo kwa godimo. Mothusa tona wa lephatla la dikgaolo le thabollo magae Rema Busepule o a khotse company ya BNK mo go thuseng go diragatsa maitamo a puso mo go tsa thuto. But this donation will augment the government efforts towards the realization of one of the vision. The biggest vision in the country, Vision 2036, pillar of human and social development. Moreover, construction as scholars say, at classroom block A is aligned with sustainable development goal number 4, quality education. Usupa hore utila le rona. Usupa hore tota giving back to the community. Usupa hore tota harentse re rekaya o appreciate. Sekolo se le banwe ke dikgwetho di tshwana le thoko la matwana a borutelo magareng ga tse dingwe. Academically, the school sekolo ntse se tsa diresente mo dingwageng tse tharo tse di fetileng ka mabaka a farologaneng a tshwana le thailo ya barutabana magareng ga tse dingwe. ABC in 2021.
77.8 ABC in 2022 and 67.9% AB in 2023, not reaching the national target. Then these low results were caused by different factors. 1, lack of accommodation for teachers. 2, shortage of classroom. 3, late posting of teachers to fill the vacant posts. Di-company di kopile go tswelela di abela sekolo seo. Abigail Madorobo, BTV News, Totome. fa re tswela ko ntle ga lefatshe la Botswana mokwaledi wa lekgotla la ditšhaba re Antonio Guterres o kopile mafatshe go nna le boikarabelo jwa go thusa le go amogela batshabi ka go tlotla ditshwanelo tsa bone tsa setho tse di akaretsang tshwanelo ya go ikopela boagedi kwa mafatsheng a mangwe. Lekgotla la ditšhaba le segetse fa thoko kgwedi ya Seetebosigo e le 20 go gopola batshabi ngwaga le ngwaga e le maiteko a go ba lemoga le go rotloetsa mafatshe a bone go batla ditsela tsa go rarabolola dikgotlhang tse di dirileng gore ba tshabe kwa magabo. Lekgotla la ditšhaba la re motsotso mongwe le mongwe batho ba le 20 ba tshaba dintwa le go kgontsho kwa mafatsheng a bone. Mo nakong eno lekalana la lekgotla la batshabi la UNHCR le supa fa batho ba ka tshwana 108.4 million ba tshaba kwa malapeng a bone fa ba le 35.5 million e le batshabi lefatshe ka bophara. Lekalana la UNHCR la re bana ba ka tshwara 43.3 million lefatshe ka bophara ba patelesegile go tshaba kwa magaeng a bone ka jalo ba sena kwa ba ka nnang teng go akarediwa le kwa mafatsheng a mangwe. Ke jaaka re tla kwa bokhutlong jwa dikgang tsa rona mo nakong ya gompieno mme ke sutela morwarre Setšhi ke a gakwa yo malala a laotswe go go fa tsone tsa metshameko. Tla go leboge rati tsebe gore ledwa e gole e gaufi ya itheletsa motsana wetso amogela dikgang tsa metshameko nna ke bidiwa hela gote Setšhi ke a gakwa mmetsone tsare mokamedi wa lekgotla la Botswana National Olympic Committee Tebogo ke supile a re ba tshwere ka thata go netefatsa fa dithulaganyo tsotlhe tsa go ipaakanyetsa metshameko ya di-Olympic le go oketsa setlhopha se se yang go iteisana boratana ko di tsamaya ka thelelo a re utlwe pego ka kgomotso sefako. Maikelo a lekgotla la Botswana National Olympic Committee ke go romela setlhopha sa batshameki ba 15 kwa dikgaisano tsa monongwaga seo e le koketsego go tswa mo go tse di fetileng jaaka la bofelo ba rometse ba 14 kwa go tsa Tokyo Japan go tswa mo metshamekong ya mabole go thuma weightlifting le mabelo. Re santse re na le sebakanyana go tswa hano go hella ka di 30 tsa June ka di 30 tsa June ke gone go tla bong ke tsa gore ke letsatsi la bohelo le go tswalelwa so ha santse re le ha re leng teng hanya re santse re gagamaditse go le ka go bona gore re ka se ro oketse segolo bogolo re lebile go bo mme ka gore gone ana mo ba setseng ba iponetse phatla go Paris ga gona la ile mme le mongwe so ha se monate mo go opewa rona so ha re baya di targets re guide-wa ke gore mo nakong e hitileng re dirile jang re guide-wa ke yone palo yo mme plane ke so se hetogang se hetolwa ke botshelo ya ka botla bontse bo diragala ke ha se kae ganne go ka diragala gore the mess ba qualify le di Olympics no go tla re tlama gore re boele gape ko drawing board re go lebella di plan re bona gore ke eng se tshwantseng gore se hetoge. BNOC e beetse selo sa go gapa dietsela di le pedi go dikgaisano tsa Paris 2024. Ko Botswana National Olympic Committee a re seta target re setela dingwaga tse 4 ka gore di-Olympics di tla gangwe hela mo dingwageng tse 4 yaanong mo dingwageng tse 4 tse di helang ka 2024 jana target ya rona ya di-medal ne le 5 mme ha re lebella di-Olympics tsa Paris di le nosi target ya rona ke 2 mme ha re ka bona go hita 2 go tla bo le molemo thata
gore ha e ka re ra go soboka performance ya rona ya dingwaga tse nne tse di hitileng ra itlhela gore di-medal tsa rona di hitile botlhano ha ke dumele gore go na le o ka ngongoregang ke sobile o iteetse le go fipana le seabe ba tshwana dikhamphane tse di ikemetseng ka nosi go thusana le bone mo tirong ye kgolo ya go romela sethopa se se popota ko dikgaisanong tsa mafatshe yaanong kana morago ga COVID dikompone tse dintsi ba struggla ka kgang tsa madi mme gone ha re tsamayang teng ga go maswe ka yana re setse re kile ra launcha Okavango Diamond Company sponsorship maabanenyana jaana ne re launcha sa Orange Botswana mme ga re ise re itlhoboge santse re solehetse gore bangwe ba santse ba katla ga ise re tswale le bati tota ga re ka ke ra tswala le bati la private sector participation ka gore ya ka ke bua ha re tswa Paris yone hela nako e re bong ke yone nako e re simololang go baakanyetsa LA 2028 go tsena mo nakong eno ke batshameki fela ba le barataro ba setseng ba iponetse phata go metshameko ya di-olympic tsa monongwaga batshameki ba beach volleyball mabelo ga mmogo le ba ba thumi kana swimming ba kwa dikgaisanong ka go farologana go tswalela ba ipatela phata kwa Paris 2024 Olympics pele go tswalela kgwedi eno ya fifing go bontse sefako PTV Sport Gaborone me fa re gatela pele moeteledipele wa lekgotla la Botswana Football Association Maclean Letshwete a re ditlhopha tsa monoga ya di tshwanetse go itirela madi gore di kgone go itsamaisa mo go ka thusang go fokotsa go remelela thata mo mading a barotloetsi ba leki Letshwete o tsweletse a tlhalosa fa se se ka kgonega fela fa ditlhopha di ka itsaya tsia le go obamela tsamaiso. Trying to professionalize and commercialize the league. We are trying to be attractive enough to attract sponsor, and I think we have done that. Re leka ka bojotlhe go godisa le go tlhabolola kgwele ya dinao mono go ngoka barotloetsi ke dumela fa re fitlheletse seo ligi ya mono ga ya tshwana go ikega ka barotloetsi fela e tshwanetse gape go iterela letseno ka metlhale e farologaneng e akaretsang balatedi go irisa maranyana go tsenya letseno gareng ga tse dingwe kgwele ya dinao e tshwanetse go etelelwa pele ke batho ba ba nang le dikitso tsa go tsamaisa kgwebo. Go into digital transformation. Football must now be run like a business by business people. That is the fight we have to achieve. It's no longer just playing, it's about running business to generate income and be able to sustain yourself. Mejanong fa re garela dikgantse e le tselang ya go tlotlomatsa tiro entle e dirwang ke sekgantshwane sa monoga sa dikuta Rose Branch ya go phaphasetsa folaga ya lefatshe leno mo motshamekong o le go godisa motshameko o kwa toropong a tlholegang kwa go yone ya Jwaneng khansele ya ko e tshwaragane le setlhopha sa bapalami ba dikuta sa Team Jwaneng Racing ene e tshwere phuthego le branch go abelana megopolo gore seo se ka kgonega jang a rutlwe Thatoranna. Matropo wa Jwaneng mme Olga Ditsie a re go matshwanedi go abelana megopolo le sekgantshwane seo ka segoletse mo toropong ya Jwaneng ebile maitemogelo a gagwe a ka thusa gore ditoro tsa bone di fetoge nnete. Jwaneng district intends to hold an annual motorcycling race in Jwaneng to honor Rose Branch and keep his legacy. That is our dream. And we cannot only do that. Toropo ya Jwaneng e eletsa go tshwara mabelo a dikuta ngwaga le ngwaga go tlotlomatsa sekgantshwane sa rona. Re ka kgona fela fa re eteletswe pele ke setlhopha sa Team Jwaneng Racing Club ka re sena kitso epe ya metshameko eo. Lead us on this one so that we make this dream a reality. I'm just so grateful that I am in the position where I am to show people and especially the youngsters. Ke lebogela gore e be ke le mo maemong a nka gakollang bana ba dingwaga tse di ko tlase gore sepe se ba se batlang se a kgonagala. Ke tsene sekolo ka se ka pasa sentle mme se ne ke se itse e ne le go pagama sekuta mme ya nna maikalelo a me go ruta batho gore ba ka itshetsa ka metshameko. The current mindset change that we're going through in Botswana at the moment that sports can also make a living for you and can give you the life that you need to have and that you want to have. Setlhopha sa Team Jwaneng Racing Club se ikiteile sehuba go godisa motshameko o ba tshwaragane le ditlhopha tsa monogae le tsa kwa mafatsheng a sele. We really need to create a platform. Re ikaelela go akanyetsa bagolo le bana mo metshamekong e le gone go ba ruta go pagama dikuta tota. He wants to learn how to ride. We got to be confirmed for this race this past Thursday. So only re filwe tetla ya go tshwara lebelo le re le baakanyetsa le beke e fetileng mme ka re lebile mafelo a beke se se diragetseng gompieko se thusitse go itse bani ba toropo ka Jwaneng Desert Challenge. Thanks to the mayor.
Joining has made me what I am. I owe it all to the town. Toropo ya Jwaneng e ntirile se ke leng sone. Ke leboga go menagane. I owe everything I have to this town, and I'm truly grateful, and I'll be grateful for the rest of my life. Ka mogopolo o ka atlega o solofetse go akaretsa banana ga mmogo le go godisa toropo ya Jwaneng go nna boremelelo jwa metshameko o mo go ka thusang go tsholetsa itsholelo le bojanala jwa yone jaaka e setse itumile thata ka go tshwara mabelo a dikoloi a Toyota Kalahari 1000 km Desert Race. Mafelong ano a beke e rulaganyetsa go nna le mabelo a dikoloi a tla tshwarwang ngwaga le ngwaga a solofetsweng go tsalwa mosola ditlhopha tsa dikuta tsa monogae ka go di neela sebaka sa go rutuntshiwa le go gola mo motshamekong o. Thato Ranna, BTV Sport, Jwaneng. Thato Ranna a re tisa ko botlheng jwa dikgang tsa rona mo nakong ya gompieno tla ke tsa sebaka se ke leboge morwarre Tshepiso Sekolo yo ene a neng a ranola dikgang tse ka puo ya diatla. The Daybreak ya tswelela. mo phakela gona go tla itlotsa go ditse di mo dikgalong tsa gantse kgalagadi borwa go tlhaba kgatleng kwene borwa le gare le bokone bo tlhaba ka bobedi go ya go bosupa fo mo dikgalong tse dingwe gona se tsorobe go le mololo ka bo ferabedi go ya go bo ferabongwe fa re lebela mo tshokolong gona se go ikutlotse go le mololo mo dikgalong tsa borwa go tlhaba kgatleng le kwene ka masomabedi le bone go go masomabedi le botlhano fo mo dikgalong tse dingwe ka bontsi gona se tsorobe go le bothitho ka masomabedi le borataro go go masomabedi le bo ferabobedi fa re lebela ditoropong mo Afrika gona se tsorobe go a buile ko Port Elizabeth ka lesome le bo ferabobedi fo kwa Ntrabe gona go tla bona dibata tsa maru ka masome a mabedi Nairobi le Dar es Salaam se pula ka masomabedi ferabobedi ko Dar es Salaam masomabedi le botlhano ko Nairobi Cairo ga mo le Tripoli go tla bo go buile ka masome a mararo le bongo Tripoli masome a mane go Cairo fo go Khartoum go tla bona dibata tsa maru ka masome a mane le bone a di sababa gona go se pula diphefo di khadima ka masome a mabedi le boraro Monkeypox, I want to caution for a monkeypox virus. The disease on Mpox. So we no longer say monkeypox because of issues, stigma and all that. So the advice is that we call it Mpox. Mpox disease is something that has been there for a long time, especially in Africa. It has been detected as far back as 1970 in Central Africa, DRC, and that is the strain. It was a bit lethal, though most of the cases is one DCI, maybe mild cases, but 10% or so, the case would result in